ole tuntruma kan ngai thak tur chu US khawpui lian vawt zual somni pangaten ni mun then khata thlasik anom tok che olain mun then khata chuan a vawt le lutuka khosa khar sa khopin boruak a vawt a thina ni chuti line Malaysia te Singapore te ro chuan thlasik shom soitur an nei ve lem lo thunga kholung wangin an boi ma zok thin abikin US khawpui tam tak te hi chu thlasika tur har sa khopin boruak atla niam thina sarkar office te le zirna te thlengin kun engep chung chu an chol pha hial thina ni chutinga US khawpui lian tak tak vawt zual somni panga te chu somni panga na Madison Wisconsin 16.1 Fahrenheit Madison hi Wisconsin chimlama ommania Wisconsin seta khawpui berani hemun boruak hi ati deuh chura khom da na in thak ngunin a temperature po adang maya thalai ro chuan alum lea thasikai ro chuan vur surin vo namen lawina vota 0 degree ai niamte ani thinani somni palina Anchorage Alaska 16.0 Fahrenheit he khopuya hian mishing noi thum vela noma Anchorage Alaska khopui lian berle mishing tamber nani thasikani lo lai hi chuan boruak a shom lutuk lova thasikai ro chuan vur asurna sa a inchi somsari panga lai te tla thin temperature po -38 degree Fahrenheit lai na thin somni pathumna Appleton Wisconsin 16.0 degree Fahrenheit he khopui hi Fox River Bull Milwaukee atanga marlam melza omania Appleton hi Outagamie County Administrative Center ani thlasik line vur asur renga temperature po 30 degree Fahrenheit lai po thleng thin somni panina Waterloo Iowa 16 degree Fahrenheit he khopui hian square miles 63.23 lai mun awa Waterloo hi khopui lian paruk nani kumsang ni pariata tuilianin achim vak nu kum khat ani in Waterloo khopui chu avot alea temperature po 34 degree Fahrenheit hial ani thinani somni pakanna Green Bay Wisconsin 15.9 degree Fahrenheit Milka Way le Madison dota Green Bay hi Wisconsin state khopui lian pathumna nia abul naya Lake Michigan chuan avong dai angreng lea chuwang chuan he khopui hi avo hun chung rein vur asur na sa thin le kumtin ni somruk pariat chung boruak hi 0 degree noilam ani thina aniam library ko chu -36 degree Fahrenheit ani somni na La Crosse Wisconsin 15.9 degree Fahrenheit La Crosse khopui hi Mississippi River bula ommania hemuna hian universities pani oma pakhat chu technical college ani kumtin vur asura inchi somli panga lai tam masu thin khovo berlai ri ko chu -40 degree Fahrenheit ani sompakuana Sioux Falls South Dakota 14 degree Fahrenheit Sioux Falls hi South Dakota chaklama ommania South Dakota state a khopui lian berle mishing tamber nani thlasik laina vot lea aro lebok vulpo inchi somli panga lai tamma thina khovo berlai ri ko chu -42 degree Fahrenheit ani sompariatna Woodbury Minnesota 13.9 degree Fahrenheit Woodbury khopuya hian mishing singruk sanga velanoma Washington County Minnesota khopui lian berani he khopuya hian park sport facility le trail po tam tak ombok mase thlasika chuan Woodbury hi vurlalram aningot maya temperature po -30 degree Fahrenheit lai ani thin sompasari na St. Paul Minnesota 13.6 degree Fahrenheit St. Paul hi Minnesota state a khopui bernin mishing tamber .2 hania he khopui hi vur tornado le khowot lutuk ti angchi hi chu ompung ve reng ani somparukna Minneapolis Minnesota 13 degree Fahrenheit Minneapolis khopui hi khovel changput siam na mun pui ania Minnesota state khopui lian berle mishing tamber nani thasika chuan subarctic ang ni in temperature an hiam hlea vur asu rengbok
kum sanga zu ko somriat pathuma riko tanin inchi zalaya tamvur atlani sompangana Bloomington Minnesota 12.8 degree Fahrenheit Bloomington khawpui hi Minnesota River malama omania he khawpui thanglama hian Highland Lake Park Reserve oma chimchaklama Minnesota Valley National Wildlife ombok chubaka khawpui chunga hian park tam tak ombok ani thasiklai chuan Arctic boruak oma vawt na men lovin a vawt ani sompalina Sioux City Iowa 12.7 degree Fahrenheit Sioux City hi mishing singre sangthum vel omna nia Iowa state a khawpui lian palina ni nipui lai chuan alum hlea za sompakha degree Fahrenheit lai nia thasika chuan a vawt hlea 0 degree nuai dei ni thin hetia khowat vakhi October atanga intranin April thla top chau thin vulpo inchi somli panga lai su thin ani sompathumna Plymouth Minnesota 12.6 degree Fahrenheit Plymouth khawpui hi mishing singsari lai omna nia Minnesota state a khawpui pasari nani thasik a vawt hlea nipuya alum lutuk thung thasik temperature chu -39 degree Fahrenheit lai ani thin sompanina Egan Minnesota 12.5 degree Fahrenheit Egan khawpui hi atirte a chuan Irish one siam thin ho omna hmun ania Minnesota a Dakota County a St. Paul chimlama omani nipuya chuan temperature si 100 degree Fahrenheit lai ni in thasika chuan -40 lai te ni thin sompakhatna Maple Grove Minnesota 12.4 degree Fahrenheit Maple Grove khawpui hi mishing singruk sangkhatvel omna ania Minneapolis St. Paul Metropolitan area marthanglama medical center le cultural center omnani thasika chuna vawt hlea vursurin 0 degree nuailam ani thin somna Brooklyn Park Minnesota 12.3 degree Fahrenheit Brooklyn Park hi Mississippi River thanglama omania Minnesota khawpui lian paruknani anik niam chu Tree City USA tinia Brooklyn Park a hian trail mail somli pasari vele park tha than chu lomandong chin somruk pasari lai om chuwang chuan alar pha hle mai ni ipui lai chuan anuam hle na in thasikai ro chuan vot tur chelte tan chawa omna tlak ani thung pakuana Blaine Minnesota 12.1 degree Fahrenheit Blaine khawpui hi Minneapolis atanga mel som pathum vela hla om hania anuka kantia major city ni mishing singa sangsari velan oma thasik avot lea temperature chu -40 degree Fahrenheit lai te athleng thin ani pariatna Eau Claire Wisconsin 12 degree Fahrenheit Eau Claire hi Wisconsin West Central part a omania Wisconsin state a khawpui lian pakuana ni nipuya chuan tourist an tam thin lea park picnic area biking trails le tuichen theina chi til atam hlea mase thlasika thung chuan avot lea vur asur sung mai thina ni thlasik vodan tlangpui temperature chu 12 degree Fahrenheit ania mase -45 degree Fahrenheit a hol phak chang om thin pasarina Rochester Minnesota 11.8 degree Fahrenheit Rochester khawpui hi mishing noi kha sing kha chuang omna ania Minnesota state a khawpui lian pathum nani nipuya chuan alum ve dewa thasika chuan avotin vur inchi som nga laia tamma tlathin avo lai beriko chu temperature -42 degree Fahrenheit ani parukna Coon Rapids Minnesota 11.7 degree Fahrenheit Coon Rapids khawpui hi square mile somni pathuma zawania Minnesota state a khawpui lian som pathum nani Coon Rapids Dam Regional Park chu the Anaka Kantia touristed lo tamna berani thasika chuna vot lea vursur hi chumlo chatlo deuh thoni pangana Duluth Minnesota 10.3 degree Fahrenheit Duluth khawpui hi Great Lakes thang top lama ommania Minnesota state a khawpui lian pangana ni aning nem chu the air conditioned city ni hei Abula Lake Superior wangin nipuya po boruak anom ema wangani thasika rein avot lea
thlasik chu September thatop lama tanga intranin May thatop lama thlasik chu atop ta sau thina ni Palina Bismarck North Dakota 10.1 degree Fahrenheit Bismarck khopui hi kumsang hazari somsari panhi khan din ania North Dakota state khopui berani thasikana in arei hlea niza somria chung chu kumtin khua avot zual hle thina ni Pathumna St. Cloud Minnesota 9.4 degree Fahrenheit St. Cloud khopui hi central region a omania mishing singruk sangruk lian oma Minnesota state khopui lian pariat nani nipui lian alum hle lian thasika ero chuna vot mangkheng ania arei em bokani khovo liber temperature record chu -43 degree Fahrenheit ani pani na Fargo North Dakota 6.8 degree Fahrenheit Fargo khopui hi North Dakota khopui lian berania North Dakota cultural educational le industrial center ani Great Plains a omwang le lang le luipui hlata wangin thli atama avota avo huna rei hle bokani thasiklaya temperature chu -20 degree Fahrenheit lai ani thina nipuyai ro chuan zasom degree Fahrenheit lai sang ani thin pakhatna Grand Forks North Dakota 5.3 degree Fahrenheit Grand Forks khopui hi mihring singa sangthumvel omna nia North Dakota a khopui lian pathumna ni arts and cultural lama khopui chuanom takani lain thasika chon boruak a hreom hle Arctic high pressure system wangin thasikun chu arei hlea vur asur sung rengani